bonde la Hinnom. Haina maana kwamba jehanamu watu watakuwa hawafi, wanateseka milele. Hapana, huko kutakuwa sio kufa, lakini Biblia inazungumzia kufa hakika, yaani kuharibiwa kabisa kwa wasioamini. Kwa hiyo alipotumia neno jehanamu, alichokuwa anakimaanisha ni kwamba ule moto, kama moto unavyowaka hadi kuhakikisha kwamba zile takataka zimeteketea kabisa, ndivyo ambavyo jehanamu au mwisho wa wale walioshindwa kuifikia haki ya Mungu. Lazima ujue kwamba msamiati jehanamu ni msamiati uliotumika kufundishia, sio uhalisia. Je, hakuna jehanamu? Hili ni swali ambalo watu wanaliuliza, lakini sijasema kwamba jehanamu hakuna. Lakini una maana gani unaposema jehanamu? Maana yangu sio kwamba jehanamu itakuwa ni mahali panapowaka moto muda wote, bali ni mahali pa hukumu ya wasioamini ambao wataharibiwa kabisa, wasiwepo tena. Yesu anazungumzia hukumu ya mwisho kwa wasioamini. Mathayo 25:41 25:41 Yesu Kristo anazungumza kitu muhimu sana hapa.